mwiroreri heithwe haha tuka hwaini na tuka na mrembo ria ngura ndimwita Kairitu ona riu ndiramwita Jenny na Dr. Jane Okahe ni gynecologist na atumia ni enjoy, she's your favorite, especially atumia kuma hari ugo miaka 55 menopause tegiyokire hormones tigecenjirie maundu mwirere uni ugire titaguko turi nitatuthamirio kundu kungi and she's good with you ni amucokagiria ciuria cianyu ona icio urona nyitete ni nyingi pages nyingi muno itangihota gutarani cigana turenda tucokie kiuria kirio muragia na rimwe tukaga mathaa na nikio muthenya umuthi turenda kuya ithaa riri nigetha tote gucokeria kiuria na anja ciothe iria irabatarania. Uhoro waku kamrembo? Ni kwega muno ni ndageithia andu aria othe meroreire okuria guothe mari. Tareke tuthi hari ciuria na anja iria tucokeria andu itu. What is double uterus and can it cause infertility? Uterus yari ikoragwo ari ta nyungu yumbagwo na mbica yake ni ndrona ugicaria ni tuku no tugutaririo reke ankulia twikirire arafu nituguthi na mbere but before no utaragirie kamwira twikirirwo. Uterus yumbagwo ta nyungu ya Gikuyu inamanite so haria hakoragwo thi mwaki-ini riu ino ya mwena orio niyo nyungu nomo ikoragwo na haria iguru niho guku gutune nikuo mwana ikaraga haha kianda hatune hetetwo vagina ni njira ya muthamaki na riu na matumbi so ibatie gukorwo ari uguo ringi ni ikoragwo cietetwo biconate ciganite maita meri turaria Gikuyu ciganite maita meri so ino no itumbi for example no riume mwena uria wa right nayo sperm yaingira rithie mwena wa left ciage kunyitana so no cause infertility in that sense no rimwe na rimwe sperm no ingire mwena uria itumbi riraumira na inyitane na ikurie mwana problem ikoragwo ari gutuma kureka yarame kuigana niguo igakua mwana mugima so maita maingi na maingi rimwe icio biconate ici ciganĩtie meri mwana akuraga kahinda kanini aka miscarry tondu hatie na space ya kumuiganiria no rimwe na rimwe no akinye very rare ti maita maingi no akinye agakinya guciarwo but very rare. Okay, koguo ni kindu gikugia mutumia? Yes, well ndungimenya no ukirage kugia miscarriage kana kwaga kunyita nda twathie twarora tukore ni uguo ni biconate ni double uterus. Na hende tamaka mundu no icirete niyo nginyita tumahatha maybe for example but now no joria ni mo operate mwena umwe mugatigiria mutumia nigethe kihote kunyita nda ni kuringana na ikinyete ha ta riu ino ironania haha ndingi operateka tondu ni kuga ati no uregire gitagati ucokanie so ino ndingi operateka no kuri ingi cikoragwo citigarite cirikite o hanini haria rugongo icio ni tweheragia nega twike imwe no teno gwe coretwo yo ndingi twike imwe na ni guciarwo uguo ino ni njegega kurugo yo ingi tondu ino no ikioneka ri no wena nenehe no kuwe mwana munena neneno kuruge yo ingi yes okay so ru ucio na cervix igire cervix imwe iraingira mwena une iraingira mwena umwe uguo ni kuga ati itumbi ria cervix ya keri no rio ringiingira njira ya uterus ya keri uniconate riu area ni normal cicio iyo ya keri ni iyo iri iguru na iyo biconate na diaphysis ni almost the same thing eno ere kona no mwisho eno ere the kona iyo ni ondauga ati iyo no turenge haria haroneka he hatune ne twike imwe iyo no tumitue imwe icige tutingi cihota ino ire mwena wa left view hau kianda ewe no ekuwe mwana properly no yarame ciria ciethena nino ciere cigatagate those are the nicio ciethena muno. Now I understand tweko ultrasound ri tondu akoro he kindu nyenda gutigira ndeko paia ni ultrasound ya pelvis nikio mwandikaga haria kianda normal uterus. Yes
Yes. So does it mean mugiona kaundu kangita iciru ni mukwira mundu? Tugaga, yes, we say. Haya. Tugaga ndeto cia ovary, tukauga ndeto cia uterus, tukauga in fact haria mwana ikaraga haria hetagwo endometrium uria igana. Tukauga cervix igana atia na kana ina indo cietagwo Nabatean cysts. So we look at the whole pelvis. Wow. Yeah. Hey. Na thank you. Na thank you ni undu wa kuga uhoro wa ultrasound ya pelvis. Yeah. Ni very important. Tondu noyo ingihota kuona ati ovary ire na thina. Ovary ni kanini muno. So karenda kangirwara ndungimenya ati ni ndwaru. So the only way kumenya ati ovary ciaku ni njega ni gwikaga ultrasound once a year. Okay, ultrasound. Yeah. Mwiroreri ndina maumuthi ni watho mundu mweru ati ni turi mithemba itiganite ya uterus. Sawa. Haya nauliza msichana akiuka family planning ya kuwekwa shindano, will she be able to get a child after ametoa shindano? They should. Well, depo that's depo. Niri ya meri etatu. I think neo marariririo horo wayo. Eo neo strongest muno. Uria ekaga maundu meri. Haria ngugite haria mwana ikaraga hetagwo endometrium. Riu depo ni gucekehia. Na hendaga he haritu niguo itumbi riatuika fertilize rikenyitira. So depo ni chekehagia hau. Na nikio in fact mundu agithecwo depo after ta mieri igana na ndakuona period ringi. Tondu haria mwana athia kwenyitirira ni haninirwo ni depo. Undu wa keri kaga ni ati ni komagia matumbi muno to put to sleep. So depo ni ri hinya gucoka fertility. Kuruga iria ingi hormones ciothe tuwe. Tondu depo no uthecwo depo imwe na uikare ukigeria gugacoka miaka 5 utirahota kuruta matumbi ringi kana gucokia endometrium. Shindano wetiga mieri 3? So ti kindu twiraga andu mahuthire muno makienda kugia ciana nyingi. No mundu utarenda kugia mwana ri ni kindu kiega muno. Na ona ungikorwo no ukwenda kugia mwana no uhuthire no umenye ati gikundi gia atimia ni kiremagwo ni gucoka fertility na ihenya mari kuhuthira depo. Whereas tari unginyua pills. Utige kunyua pills riu we almost guaranteed meri 6 thutha ni kwambiria kuruta matumbi. Depo ndiri guarantee ta icio no ikare ona miaka igana ona. Yeah. And then ni njigua atumia makiuga ni ramanoria. Oh yeah. Depo ni ithiaga uu andu ungitheca atimia igana depo ri 5 ni maku lose weight. 5 of them lose 5%. Yeah. Ikomire magoikara nomo. 85% ni wako gain weight. Ni ndeona haria ndi. Sawa. So mundu agithecwo depo ni akwenda kwimenyerera mirire. Tondu it's likely ni akwaramio ni depo. Is it a steroid? It's a hormone. It's a progesterone. Oh, okay. Does masturbation affect reproductive system and does it cause impotence? In the woman or in the man? Both. Okay. The girl. The harm she could do herself, ni kuehe infections. Some infections, igigera na kou thiini wa nyungu. Ithie hinge ni wona mikiheo eguthia gucuthiriria ovaries. Ithie hinge mikiheo. Uguo ni kuga sperm ndikahota gukinyira itumbi. Uguo ni kuga ni agutwika infertile. So masturbation on a girl, the baddest thing ni infection. Ageko dare very clean. Na hota kuikiria kinya indo cietagwo bacteria ingi ciumaga njira ya kioro. So not only njira ya muthamaki ingigia infection, ona njira ya mathugumo no igia infection. Well, first of all, kore psychological na dikwari horo psychological because psychology ti mwena wakwa, but they get addicted to it so that they don't even need kairetu gatikunidia mani na amani dakunidi kairetu, which is abnormal. Tiguo tobito. The man men matire thina ucio muingi tondu maturaga sperm
continuously. So maruta cio muthiri ni iguturwo ingi ni makaruta ingi. The only trouble there, I think, first of all, ni psychological, na also kwaga kwenda gukorwo na mutumia, which is the natural thing. Aha. And now the challenge also comes really dagitari hi tarigidi kana no nyogere point ino, and I stand to be corrected by you because I want to confirm from you. Of course, kwaria mari tightness ya vagina kana ya mwiri wa muiritu ndingihana na tightness ya moko maria marahuthira gwika masturbation. So can it also affect like ni mundu rume gukocoka komania na yagikorwo ni ka masturbation then agakigwa tita hari undu uragika? Will that affect them in the women whatevers? I don't think so. I don't think so. Ndoyo nake angikinyitia muno ni akuigua ruo. So ndagikinyitia muno. No, I don't think that would be an issue. Okay. But having said that, atimia ni makwenda mageka kegos. Tondu rimwe mundu ni aingiraga naku akaigua ta you know, uguo moko makwa marathie agathie uguo. So ni makwenda gutighten niguo aingira ri akaingira tie. Yeah. Nile kioro utokwendete because of saying it as it is. No, it is so. So Yeah. So digwecia no nyitie, digwecia masturbation no nyitie undu agiham na gikenyitia undu agiham riu ni wewe ham tondu uguo ni kugate aginyitia muno riu the muberethi uria urutaga mathugumo no guo urutaga sperm. So ni arekinya ona kuremwo ni guthuguma akinye kwi heart na ku urethra, which is not a good thing. So anyway, psychologically masturbation is not a good thing. No dikuingira njeto icio need a psychological the gynecologist. Aya. Na ore gukiuritie kiria kiureje wacokerio in details. Hi, can abortion be the cause of infertility? Oh yes, absolutely. Absolutely. In two ways. One, abortion ege kwa handu hatari very clean. Riu ni kuga ati no to introduce bacteria ku thiini ku mwana gukurura gwa ume, na bacteria icio ingeingira nicio icio cokaga cikahinga mikiha iyo ya kuria matumbi mathiagira. So abortion tikuga ati abortion itingikwo kuri kuria ari necessary gwika abortion at some times, but ciekwo in a very clean, sterile, kundu gutako introduce you know. So that's one of the things. Two, ni ati abortion imwe ciekagwo na uria ureka akaga kuruta material ciothe cia pregnancy. So igatigwo iri kindu gitagwo incomplete. So kuria material cia pregnancy ciku thiini citwikaga so bad ati nie dana have kuruta uterus tondu ciabuthiire na kuu cigigathukia uterus. Yeah. The third thing ni ati magika abortion icio mekaga na kuu marekira na kuu njira-ini ri no mature uterus. Mamithece na mamiture netwike ati riu ndikahota gukua mwana ringi. So ni kuri kuhinga mikiha, kuri kugia incomplete abortion na infection icio ciothe. In fact, infection itwika so bad no urage mutimia. It breaks into the system no murage, and then gutura uterus undu itakahota ringi gukua mwana. So yes. Okay. Hi, Daktari. I got pregnant and I miscarried in August. In August? On October, I got it again, thank you, and miscarried on January. What could be the problem? Please help. That is, only miscarriage in less than 12 weeks. Both of them, it sounds. Na maundu maria meri matumaga miscarriage cioke before 12 weeks. One of them ni hormonal, and the other one is the baby itself. Mwana uria aturitwo ri kuri ciana ituragwo so congenitally malformed thukanu undu ati mwiri ndungimetikira ati ni mundu, so the body actually rejects. So about 50 to 80% cia miscarriage iria ciikikaga before about 10 weeks cikoragwo cie very abnormal, chromosomally very abnormal, itingitikirwo ati ni human. Icio gutiri undu tungika, icio ni mahoya. The second one ni hormones. Itumbi, ovary iria iheanaga itumbi riria ritwikaga mwana
nĩyo ĩsupportaga mwana ũcio for the first 12 weeks of pregnancy. Ĩturaga kĩndũ cyst gĩtagwo luteal cyst kĩballoon gĩkahe baby ĩyo so much hormone atĩ nĩ supported kinya rĩrĩa mwana akahota gũtura placenta yake ya support. That is about 14 weeks. So angĩkorwo itumbĩ rĩrĩa ovary rĩrĩa yaheanire itumbĩ ndĩrĩ na uwezo wa kũhe mwana ũyũ hormone cia kũigana rĩ, then that miscarries. Fortunately that one we are able to do something about. So ĩyo nĩ tuongagĩrĩra mũndũ hormones. So tocio what I would advise them is the next time they know they are pregnant, the minute they know they are pregnant, they go and have hormonal support. Okay, Yeah. Good. Wow. Rĩu gĩcunjĩ gĩa kerĩ nĩ tũgũkorwo rĩu na tũgĩũka tũgũkorwo tũgĩcokerio kĩũria he kĩndũ kĩmwe nyendeire ciũria kĩrĩa ndakũrĩria ona kana kĩrĩa weyũrĩria gĩtwaranaga na details ingĩ ũgakora nĩ gĩatũthomithia maũndũ mangĩ tũtekũ. Ta rĩu ũmũthĩ ciũria ici nĩ twahota kũmenya mĩthemba ĩtiganĩte ya uterus, ũkamenya atĩ to uterus ĩno nomo nĩ kũrĩ mĩthemba ĩngĩ, koguo nĩ ũkarorwo nginya nĩgetha ũkamenya uterus yaku ihana atĩa. Twerwo nĩ Dr. Jane Oromwaka he bata gũkorwo gĩka pelvic ultrasound. Tũgũcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ, ndũgathiĩ hanene.